O senga letsatsi lena ke kopa o kena malapeng a fapaneng mme ke kene ke tshwere mantswe a matshediso. Go bile bohloko re le boloke yeo le mo ratang. Bekeng e shweleng o no boloka moratuwa wa hao wa sebele. O boloka mmao ya o tswetseng. P. O no boloka ntatao. O no boloka nkgono. Askis ho tlaloka. Bophelo ke ntwa. O bophelo ke ntwa. O no boloka ngwaneno. Ho tlaloka modimo no wa dimile. Mme o etse o latile. O ntumelle hape ho seng hona. Ha ke kena ka hare ho dipetlele tse fapaneng. Modimo wa o phamise letsoho la hae mokudi wa hao wa fole. Mokudi wa hao ha fole. Ha fole mokudi wa hao hona jwale ha fole. Lesedi FM le tswile maemong a bobedi ho Daily Sun Readers Choice Awards. Re le Lesedi FM re leboha ha o re voutetse. Lesedi FM ke molelwa. O wena team wa Jobe ka Verulama kwa Zulu Natal ke o bona ke na le wena o seng hona khotso. Dumela ngwana mme. Momamedi motle ke nako ya hore o phahame. Ena ke nako ya hore wena ka bo wena o eme hara tsohle tseo kopaneng le tsona. Lefatshe mona o lokela hore o fete hara mollo. O ske wa nyahamiswa ke o feta hara mollo. O ske wa nyahamiswa ke o tshela mollo o leng teng. O ske wa leka wa nyahama ke lefatshe mona. Ha hona ya ileng a o bolella le hona ho sebela hore ho tla ba monate, hore ntho tsa o di tla tsamaya fela, o tla thella fela, wena o tla palama mafura. Ha hona motho a ileng a tjho jwalo ho wena. Ke lefatshe mona o tla kopana le ntho di hana o fela. Hona le nako enngwe lefatsheng o tlang o rekiswa ke motswalle wa hao. Hona le nako enngwe lefatsheng mona o tlang o bua hampe ke motswalle wa hao. Ke lefatsheng mona ngwana mme. O no re ntho tseo di fete ho mang? O no re di fete ho mang? O no re di lo kopana le mang? Ho hotle ha o kopana le tsona hona jwale. O ske wa di tshaba. O ske wa thothomela. Ske wa tshaba, o ske wa thothomela ke lefatshe mona. Ke o bona ndande o romametse Lesedi FM le ka mona ka Stack Sprite ke a leboha ke lefatshe mona. Hona le mo Daudi tlang ho puruma teng di o purumele ha bohloko. Hona le mo teng o tlang ho fumana maqeba a moya, mme o tlameile hore wa fumane maqeba a moya ke lefatshe mona. Ke lefatshe mona. Mosotho Ndlovu ke bua le wena ka jeno moshana ke o shebile mona ho maranrang ke lefatshe mona. O ske wa nahana hore o tla ja bothebelele. Ha boyo bothebelele mona ke lefatshe mona. O tla makatswa le ke mong wa leloko. A o makatse
a o makatse wa leloko a o makatse o makatswe le ke ngwaneno ya o tswetsweng le yena a o etsetse diyepe a o etsetse ntho di hana o fela ka nako eno o tla bo o tseba o ithuta hore ke lefatsheng mona ntata Blessing dumela le wena Doli Mofikeng le Palesa ke le bona le mona ho Lesedi FM fumana Alina wena ka Cape Town ke dutse le wena Debe Maphazi le wena o dutse le nna ka Mohlakeng ka moo le jwalo lefatshe mme ha le jwalo le batla motho ya emang ema tlohela ho nna o ipata ha lefatshe le wetsetsa diyepe ha lefatshe le wetsetsa mehlolo ha lefatshe le tshwela mollo o tla o tshela mollo o tla bo bine jwalo ka monga kileng a re ke lo itshela no ka e kgolo wena o tla re ke lo tshela mollo o tlo o tshela mollo o tla o tshela modimo teng Louis Mata dumela le wena the KP khotso hadio hle matsitsa ke dutse le wena o sengona lenanong la Makgulong A Matala ngwana mme ke a dumela ro sengona modimo o buile le wena o tla itshela no ka entso o tla itshela le noka ya mollo o tla itshela modimo teng o tsamaya le wena a ke o lahla modimo le khale modimo o lahle motho ona ke o tloela modimo a ke o tlisa mona ya ba wa o tloela a keke o tla feta hara mollona bothata bo leng kare ho bona bo lekane mahetla a hao boima bo leng ka hare ho bona bo lekane mahetla a hao modimo a keke a o fa bothata ba di billionaire o se billionaire a keke o tla o fa mathata o lekaneng o tla o fa mathata a o lokelang hore wa jare akuvumi mangithula madoda Lundi uthini akuvumi Lundi mangithula mina uyahana akethula le theoa moya o halalelang o kene malapeng o kene le metseng e fapaneng o kene le ho ba rwetsana o kene le ho ba hlankana wena moya o halalelang a ko theowe metsotso e 22 ka morao hora ya borobonga metsotsong e melemeng ya meraro ho na le lentswe le tlang ho phamisa ho na le lentswe le tlang ho beha hantle metsotsong e melemeng e supileng ho na le lentswe le tlang ho khalema lo khalemele ka matla lo bontshe tsela le hlabe botebong ba pelo ya hao mohlankana jwalo ka o robetse mo o robetseng teng moseng hona tloela o tsamaya o ile o robala mono kharebeng ya hao o bojile tloela ntho eno se ke wa tloela hore o ye kharebeng ya hao o nwile o ntsa ya teneha mothenwa o ntsa ya teneha mothenwa ku wena hore o ya fihla mono o moetetse o nwile ka nako tsohle o nkga jwala ka nako tsohle o ya antse a teneha o ya ntsa teneha mothenwa ye wena o nana ngore o wa morata le yena wa o rata empa ha o ya ho yena o ya o laolwa ke motintolo o
kgathetse ngwanena wa motho ko nkgelwa ke jwala rumung ya hae kapa ka phapusing ya hae o kgathetse ke a o jwetsa o kgathetse ha ke bapale ya ke tsho jwalo ha ke bapale monna ke ntatao ha ke bapale ya ke tsho jwalo tloela mohlankana hore ha o ilo bona kgarebe ya hao o ba ilo bona kgarebe ya hao o tuka ka molomong ka mona ke rwaza molomo wa o tjha o phefumolo wa rwaza fela e tswa ka dinko e tswa ka molomo rwaza ke a o bolella ha ko thetse ko o jwetsa nnete kgarebe ena ya hao e ntse e tene ya biki sheba letsoho laka o sheya ebe motho motle hore na ke entseng ka letsoho kgarebe ya hao e ntse e teneha bikis haufinyana o tla ba re ho wena o se ka hlola utlwe o bo qala jwale o etsetsa ngwana batho diyepe athe ko wena ya qadileng nthwena o tenehile ko fa bophelo a ke bapala ke tsho jwalo ko jwetsa nnete ya bophelo hona le batho ba banka tjeno batho ba baneng ba utlwana le bona ba batluetse ka baka la ho bane motho o tla ho yena ka dinako tsohle bojele ngwanana wa o bona boy motho wa mme o fuwe wena ha ko le boetewe ka mono ka Oats Warren ngwaneso motho wa mme o fuwe wena o ska bapalla batho ba bomme o ska bapalla basadi boy o ska bapalla ba fuwe batho bana bana le pono ye nngwe wena o sina yona wena king ka mona ka Sebokeng khotso ngwaneso basadi bana le pono ye nngwe ya mohlolo ya o kekeng wa utlwisisa ba bona batho bana modimo ba file pono nngwe e makatsang o sheba ngwaneno re ke tla phela jwang leo ke tlo etsa jwang ka motho a dulang a nwele mehlai o tla kgona ho hlokomela bana ba ka ena yo o tla kgona ho ntlhokomela ena yo a dulang a nkgitsetsa ka perfume ya jwala ha no khona basadi bana le lihlo le leng la bakana basadi bana le lihlo la bakana jwale ba bang ba kotsi le ho feta bana le lihlo la bokana la bohlano ba bang ba kotsi bana le lihlo la bokana la botshelela ba bang bona ba kotsi haholo bana le lihlo la bokana la bo 7 ba bona itlhokomela moshimane wa ka ke a o rata ke bua le wena o bane ko o rata mme ke na le letswalo la hore tsela yeo o seng o ipompa ka yona yeo senyetsa le tjhelete ya tsamaya tjhelete e tla tswa mona pakeng tsa menwana e tla tswa tjhelete matsong o keke wa bona bokamoso ba hao bo le botle bo tjhabile hlokomela jwala hlokomela le hore o ye ho motho wa hao o nwele kapa o ye habo o nwele o tauwe o lo batella ha o fihla mono o atella ke kotsi ntho ke a o bolella so le se ya khela dumela ngwaneso wena Francina le wena ke na le wena o sa kgathetse motheno wa hao ke nthiwe re ke tla wena karebe ausie mamela mona ngwanana moshimane ona wa tsama o a tswa matsonga hao moshimane wa tsama wa usia wa tsama wa usia bua haholo o ditaba o a dimanda
wa dimanda ke beya jwalo ka puo ya hona jwale wa batla haholo too much wa tsamaya moshimane o bona hore wena o batla khauta ena ya haena o batla ntsavara wa bona hore wena ka ro phelela sinogonogo e ka ro moratela sinogonogo wa bona moshimanenwa skanana moshimanenwa o lahlile wena halahla moshimanenwa halahla o ka nqane wena o shebile wena o nana hore o lahlile halahla wa bona ntho ngwe hapa o bonang ka yona e una le nyona wena o ibone o batla o sa rate ba habo hantle wa tsamaya moshimane wa tsamaya wa tsamaya hana nako ya hao hape o na le dintho tse ngata ne ausi o dintho tse ngata ne o maqhepe encyclopedia wena wa utlwa o maqhepe encyclopedia ke a o jwetsa o maqhepe mangata o maqhepe a encyclopedia ngwanana wena o nana ro bapala diketo wena o nana ro tlola khadi wena encyclopedia wa tsamaya moshimanenwa o rata le tšhelete too much tlo wa ipontsha hore man nako ngwe motho o tla o fa ka lerato la hae ha batla ho fa ntho itseng ka lera e seng o dimande wena so o dimanda ya tsamaya boy mohlanga o siang ha tswa mono o tla tsamaya o binela sefela o tla tswa ka sefela se re nna Jesu wa nthata because he loves me so. Because he loves me. He died for me on a Calvary. Because he loves me. What have you done? I just walk one tat. Kesekubuni. Hale kubuni nkantani wena ngwanana. Wena o nana o ra moshimanenwa o lahlile ha bone o tshintsa ka diwiki ho robetsa tse telele ka dino so batla tse khutshwane ha o re o thebile o tse khutshwane o batla di 4 what o batla di 21 what at 20 what ha o re o batla di 14 ha o re o batla di 12 what ha o utlwile ngwanena wa motho o sa utlwile ko wena o watsama o bina sefela o tla tshotjolo moshimane kana kwe wa tsamaya ausi wa ka le ka tsela eo o nwang ka yona o ya nwa wa tswa moshimane o re Jesu nna wa nthata o ya nwa ngwanaka wa nwa di tla o sotla di-wine tsena ausi mehla o ntse o ya moshimane o kopakana le di-wine mehla ena o ntse o ya moshimane o batlana le di-wine o batlana le mefuta itseng ya jwala wa tsamaya moshimane wa tsamaya o tla bina re nna Jesu wa ka wa nthata o tla o siya le wine eno ya hao ke a o bolella o tla o siya hobane tla o koba botle bo tla fela di-champagne tseo di nwang di tla o champagne ke a o jwetsa o bapalla champagne wena e tla o champagne tsatsi le leng ho tla wa make up e we fatshe o so bojile o sa tsebe re na o etsa o bone make up iwa a kre wa itshasa empa ka tsatsi leo make up eo ya hao e tla o makatsa make up e tla ba falling cup fatshe make up hlahele tsamaya moshimane dintshi di tla wa strateng bana o tla bona ba bapala ka dintshi tsa batho strateng mona o sa tsebe di wile neng di awa dintshi moshimane hausi tsona tsena tseo di kentseng tse telele tsona tsena di malongana tsena tsona bo malonglong bona bo malonglong tsena tsa fumana di entse sejana sena sa dikuku
Diawa di tla wa ngwadeso o tla di nka fatshe moshemane re tswa o tsamaye gobane tsela ya o itshwarang ka yona pele ya hae a khona se yona le yona setup a yena yo itshasitse mona le ibitsang yona setup a yena tsena tse mo bo brown na kong soli blue mona soli hey wena hey ngwanana hey unana re moshimane o lahlile moshimane na wa bona e tla ya fatshe setup a tla ba down eye on the floor moving down on the gravel road tata ke tloe mono he momamedi ubane bekeng ena re tswela pele le moruti Lefumaine ke qetile ngwade skitse metsotsong ya meng le meng e supileng ke tlabe ke o khalema na kongwe khalemena tla o tla pelo na kongwe tla o tseitsa hanyane o bona hane mohlanedi wa dintsi o le kae o re yo motaung ikile ya tswa makeup o sa tsebe o re jo motaung dintsi di kile tsa salafa di salata fleng mo nwellang teng dintsi ba di hate bana ba jaivang spantsula kapa ba jaivang thoyoki fumane ba se ba jaiva udima dintsi tsa ha re a sheba fumane le yena o sa rwetse dintsi seta sa maka dintsi wa tsamaya moshimane o ya tsamaya tata motle ka jeno re bua ka attitude re nka karolo ya bobedi ya attitude Mpho Rakobo wa tseya ha monate Mpho wa re set up eyes wena Thando Lavender o kore wa tseya ha monate wa re ntate Mtamtse o jaivwa yoki hodima dintsi jo di a itsala ntho tsena hle boitumelo bisto wa re Motaung ene ke nnete tau ya tswa makeup gore motho jwale o sale o so le jwalo a o lahlile moshimane ke ntho ena ya gore jwale ya o champagne ai man ai bekeng e shuleng re ile ra qala re bua ka attitude ra tshwara le ntate Lefumaine Dr. Maine re tshwere attitude ke kopa ho ya mabenkeleng ha ke kutla fela mabenkeleng re be re kena jwale karolong ya bobedi ya attitude re kena ho yona re nka karolo ya bobedi ka jeno mme o tla utlwa la Moramahine a kena bukeng e kgolo a kena bebeleng motle ke kopa hore o ske wa leka wa fetwa ke ya mabenkeleng Lesedi FM le hae le mofuthu motle ke itse re tlo bua ka attitude re nka karolo ya bobedi hona le momamedi ya monga re ntate Motaung ha o ka ya maspaleng o itseng attitude o ifumana maspaleng o ke ka ho ngwaneso o wang maspala wono ka baka la attitude e leng teng mo momamedi ya mongongotse mona a re ntate Motaung wa bua ka attitude a ko etele di maspaleng tsa rona o ile o bona nako nngwe attitude e ba mmono ho ba bang ba batho ho tse ding tsa di maspala ke ka ho maspala ono o sa tswele pele ka baka la attitude eno e jwalo e le fumana mo khotso momamedi motho o na le kantoro tse ding tseo kekeng wa kena ka hare ho tsona ho na le di-office tse ding tseo kekeng wa di etela le di etela ka baka la attitude o tlang ho ifumana dikantorong tseo ho na le office tse ding tseo di nyonyang ka jeno ka baka la attitude yeo ifumanang dikantorong tseo ho na le hape dibaka tse ding tseo tshabang lo ya ho tsona ka baka la attitude yeo ifumanang mono khotso
nako nngwe ha o fihla dikantorong tsa sepolesa mane mo teng ba reng ke charger office o fumane attitude ya mono e se yona o fumane attitude ya kantoro e tlamehang hore e o thuse e tlameileng hore e o sireletse o fumane hore attitude ya mono a se yona ho a etsahala kantorong tse ding e seng ho tsona kaofela. Ngwaneso attitude ha attitude e le mpe ha attitude e se yona le wena jwalo ka motho ha ona mo yang teng mongodi e mong o re ha o le motho o apere attitude or ha o le motho o apere attitude. Le motho e mong ya ka o makatsang fela ka attitude ya hae a o makatsa fela o makatsa ka tsela eo a banka yona ho wena le ka tsela eo a banka yona le ho batswadi ba hae le ho bana babo le ho yena ka boyena attitude ya e mong khele e ntse le yena ka boyena attitude e bohloko haholo tsa mo botsa tichere e rutang ngwana wa attitude e bodileng tsa mo botsa tichere tsa mo botsa principala e sebetsang le mosuwe kapa mosuwetsana wa attitude e o seng yona tsa mo botsa tsa ngwana mme o ile botsa mosebetsing o feng kapa o feng mo teng hona leng bothata ba attitude o sheba hore na company ya o e tswela pele kapa e tswele pele na o sheba hore na motho eno ya jereng attitude eno a jereng e seng yona hore o ya pele kapa ha e pele na. Momamedi e motle motho wa attitude mongodi e mong o re o rata le competition o re motho ya na leng competition ya na leng attitude o rata le ipapisa le batho ba bang a re motho ya jwalo attitude ya e ya nkga mongodi eno ko ha mmo eo ke neng ke bala buka ya hae maobane ha ke tla kwano mona ho wena a re motho ya na leng attitude eo seng yona o rata competition mme o rata ho ipapisa le batho ba bang ya ka re hoja ke ne ke tshwere pinane e bitswang desiderata ba bang ba e bitsa desiderata ka mo ba e bitsang ka teng ya ka re hoja ke ne ke e tshwere hona jwale ya ba mshaneso mohlowa wa mmile o ile mpha yona ena ya desiderata ya ba ke a e bapala kwano o ko yutlwe ore motho ya jwalo ya na leng ore le strateng mona o rata competition motho wa attitude mme ya modia a re motho wa attitude o rata ho ipapisa le batho ba bang ha se bapadi sa bolo sena le attitude e seng yona ha hona mo se yang teng ka attitude eo. Momamedi mo ngare ntate Mtaung ya dipetlele o ile bona attitude e bang teng nako e nngwe dipetlele o ile sheba fela hore na attitude e ba jwang ho batho ba lokelang ho thusa a re ile sheba hore na a re ya home affairs o ile sheba attitude ya home affairs setting o fumane attitude ya teng e se yona ke bona bothata bono bo re na le bona ha hona mo tla ya teng mane Disney World ka America ha ba o hira ba testa le attitude e o na le yona ha ba ka bona o topotse fela hobane ho tla batho ba o tibela mosebetsing ba re tsamaya
But we cannot drag the pants from such an attitude, man. No, we can't. No, we can't. There's business here. Batho jwalo ma-America jwale ba se ba bua a tshwatsang tsa bona. Bahana ba re ke ra sebetsa le motho wa attitude e le khale mona ho tla batho ba ditšhelete mona ba tlo sebedisa ditšhelete tsa bona ba re ke ra sebetsa le motho wa attitude e tsamaya re batla sefahleo se nepahetseng mona re batla motho wa leleme le nepahetseng ya buang ntho tse nepahetseng ha ba sebetse le motho ya tlang a kakasitse attitude ya hae seng yona a tla le yona mosebetsing mane Disney World ba o leleka tsa mo bala buka tsa bona. O botse le ditokfele tseo re di tsamayang o botse le ditokfele mona ha stokfeleng ho ina le motho ya nang le attitude se ya qhale ya stokfele tseo le ha businessing ya hao o ina le motho yo sebetsang le yena businessing le kopanetse kgwebo ha na le attitude e bodileng ya o seng yona le ya qabana ka baka la attitude ya hae ka baka la attitude ya attitude ke dintho tsena kaofela ke ka ho Mr Moore ha bua a reng ha o le motho o apere attitude ar ha batho re ka ithuta ho ihlobola attitude ena re ka bona mo re yang teng re ka bona mo re yang teng. Le ngwana ha se a kene di drugsing o tla bona ka attitude ya hae e a tšhentšha le ngwana ha se a kene di thethefatsing o tla bona attitude ya hae e a tšhentšha ha sa kene di thethefatsing attitude ya hae e a tšhentšha. A ko re ke tshware pina ena hanyane fela e tsamang tlasa lentswe la ka momamedi ke bue nthong eo moeng wa ka ke neng ke itse ha ke no ho e bua hobane ha ke rate hore lenanong lena re bue dintho tse boima haholo empa ke a kopa wena momamedi a mametseng Richmond Sokoti ke a bona o dutse le nna ke a leboha Mary Kotelo lo wena Phineas ke a bona lo wena Ntswa ke Lilizi Elizma ke le bona kaofela Precious wa Mokwena ke a bona o dutse le nna nanong la Makgulong A Matala lo wena Fina le Teboho le Kabo Mathoka lo wena Tshadi Kathiwe Ditabe lo wena Thami Khatebe Mthimkhulu le Dikeledi Matakala Florina Zwakala lo wena Soli ke a bona ngwana Mnisi ke a bona le Nefti o dutse ke kopa ho bua ntho ha ke bua attitude ya ngwana ha o tšhentšhela ka tlung ha se a tsuba dithethefatsi e re go bona hona le ngwana a neng a bontsha attitude e mpe hampe ho mmae ebile ke a lelapeng leo bekeng e tlang ho tloha hosane ona ke tla ke fete moo ke ilo tshedisa ngwanenwa ka attitude ena ya hae e nkgang le ho tsamaya dintho tseo a sa tlamehang ho di tsamaya hobane attitude ya ene se ile o bolaile mmae maobanyana mona mmae o robetse mmotšhare jwalo ka ke bua le yena o ntshwa le wena hona jwalo o ntshwarele ha ke bua nthwena tlaleo e ke ifumaneng ngwanenwa
o bolaile mmae ka devil's fork. A leotsa devil's fork. A batla mmae tšhelete ya dithethefatsi. A batla mmae tšhelete ya dithethefatsi. Mmae ha ke na tšhelete eno, ke bua ka moshimane a ka bang le modimo 30. 30 years. 30 years old boy. Mmae a neng a mo etsetsa ntho ye nngwe le nngwe, a mo rata o bana motswetse le ngwana hae, ho bana ile a mo nyantsha, a mo beha mokokotlong wa hae. A mmolaya ka devil's fork. Ya waneng a ileuditse. Ya mpulellang taba ena o re, mme o na sa e bone attitude ya ngwanenwa, gore ngwanenwa attitude ya hae ya se yona. Mme wa ka, ke a o kopa hona jwale, wena ya setseng le ngwana, ya o bontshang attitude, ha o e bona attitude ya hae gore e tšhentšhile ka baka la bo dithethefatsi tsena tse tletseng kwa Afrika Borwa, tsa gore sa se tsebeng gore na banna re tlo etsa jwang, empa tsatsi le leng re tlo e lwantsha ntwa dithethefatsi, re tla e hlola one day. Re tla hlola ntho ena dithethefatsi e tšhentšhang le di-attitude tsa bana ba rona. One day will be one day. Eendag sal eendag wees. Ke ya mabenkeleng, ke tlo qetela taba ena. Lesedi FM le tswile maemong a bobedi ho Daily Sun Readers Choice Awards. Re le Lesedi FM re leboha ha o re voutetse. Lesedi FM ke molelwa. Ngwana a tšhentšhela mmae a motswetseng, a mo tšhentšhela. Phephi le lapeng leo, phephi. Ke ne ke bua le ntate wa lapa, a re ntho a ileng a e bona ha hae ka tlung, a re a re ntho e ke e boneng ntate Motaung ke ntho bohloko, a re lokela ho ema ka maoto jwalo ka banna. A re mme ngwanena o ile a meelellwa matsatsinyana, a mmona ka moo ngwane wa senga le ka teng, gore ngwanena o sa le mobe. A the bosiu bo bong ngwanena hona matsatsinyana o tla nka qeto ya gore devil's fork yeo a ileuditseng a bolae mmae ka yona. Attitude ya hae e ne se e fetohile, se ngwana yane. Ke rata ho kopa motswadi wa ka gore lapeng mo ha o dula le ngwana jwalo, ha o qala o mmona gore attitude ya jwale e ya o bolla, e ya nkgela, nako nngwe o tswe o kwale ntlo ya ha o tsamaile robala metswalleng, hobane attitude ya bona e se bodisitswe ke dithethefatsi tsena, bo Krista le bo mang, ngwana o etsetsa diepe. Fela tsatsi le leng Afrika Borwa ena, hona le letsatsi le Afrika Borwa e tla ema ka maoto ka dithethefatsi tsena, ka di-drugs tsena tse ntseng gore bana ba tšhentše ka jeno bana ba sebete ka jeno sa o bolaya ntle le qenehelo. Ha qeta o nka ntho tseno tse wa bolaile mmae ka tsona o ya dipata. Ke rata o leboa maponisa goba ba o ile ka ena ba motshwara a ntsha betsa tseno a bolaileng mmae ka tsona, mmae ya motswetseng. Ha re bua ditaba tsena kaofela, attitude tsa bana kaofela tsona, re fumana hore ne se di bodile. O hopola Qwaqwamane jwale ke pereng e tshweu, o hopola Durban a ko jwetsa bekeng e shuleng, bana ba re ba tshela mmabona ka diesel, ba babedi ba bashimane ba batla tšhelete ya dithethefatsi. Attitude tsa ne se di fetwe ke dithethefatsi. Motle ke qetile ka taba ya mme, ke beya ka thoko, ke
ke re lapeng leo phephi askis ho tla loka ke se ke rapetse modimo re modimo le tshedise o le fe matla empa ha ke etsa tjena ke itse wena metsotsong e meng e meraro le tsupileng hona le keletso hona le tabeo ke tlang ho fa yona ke rata ho kopa mme le wena ntate wena ya dulang le ngwana ya sebedisang dithethefatsi ha o so mmona hore ngwanenwa a ka nna ho etsetsa mohlolona go mo bosiu fela notlela ntlo ya ho tswa tsamaye o ko ye metswalleng ya hao ke a tseba o tla tshaba hore o re a ka nna itshesa ntate a ka nna utswa ntho tsaka empa tshebediso e mpe ya dithethefatsi change le attitude tsa bana ba rona a kore ke khutlele mane mo ke lenteng hono jwane nna kwa ntate maine ke na e fihla e re ke kopane le mofokeng e motle biwiri ba tsama le modimo ngwana chifi ba tla tshwana le dintsu ba tla fofa amen moramaile phaphamala ai maine ba tla phaphamala ba tla nyoloha haleluya ntate Motaung re boetse re tshwere attitude phoka attitude ntate wa ka ntate Motaung ba tseba re kokota metseng le metsaneng ka jeno re a kokota ntate wa ka re a kokota re tla etsa jwang ntate moruti maine ona le ntlo e sa robalang maobane haleluya ka baka la attitude ntate Motaung hore tsoa seng hona ho kopa ntlong eo ka baka la attitude Umamedi ha re tsebe hore na o mametse nana o la Makgulong o le o kae a ko re bolelle ka jeno na o kae ntate wa ka re bolelle na o naheng e feng oh yes attitude ntate Motaung ha ona ntho e bohloko jwalo ka eo obane e na le hore e kenye monga yona bofofunyana tjena monga yona nahane hore o betere ho feta batho ba bang bohloko attitude ka etsa hore e ka motho ke wena fela e ka batho ba bang ha ba yo bue ka tsela ye wena o e ratang o etse ka tsela ye o e ratang ntate Motaung kena dibakeng tse fapaneng hore na e ka ba dibaka tsa mmuso e ka ba mabenkeleng e ka ba o ka o a thola attitude e ka ba di-taxing teng attitude ya di-taxing ntate wa ka batho motho a o etsetse attitude e nngwe a o fe attitude e nngwe ya mohlolo ya di-taxing o tlo utlwa pain le bohloko ba attitude ntate Motaung a ko kene dibakeng tsena tse fapane ke re le dikolong o bona bana attitude ya bona maile mesua yona ena e tlotla ba thusa hore tsatsi le leng ebe batho ba ka osane attitude ya bana ba rona ntate wa ka ntate Motaung ke ena ye hlotseng ntumelle ke a dimeleng tsela hao ke enkgang ke a ditshiti ena yeo ke ngwa tseba hore na ngwana enwa ha nahana hore o betere hobaneng e se mosuwe ngwana ena haeba o nahana o betere hobaneng e se ngaka ngwana ena haeba o nahana o betere hobaneng e se ntho a itseng a ke re sekolong sekolong o rasa tseba ho fetshwa ntate Motaung attitude e bohloko a tsene makatsang kodilo lena le tsamayang tlasa lentswe la rona le nketsetsa moferefere seng hona akata ntate Motaung ba re se re mathela bukeng ya pele ya Samuele ke tla ke dule nakonyana ho yona obane hona le batho ba babedi ba o re tshwanetseng re lo ba ntsha ba nang le attitude ntate Motaung re ya bukeng ya pele ya Samuele re qale kgaolong ya bobedi re tla ya kwana le kwana hona bukeng ya Samuele le kgepe ke 240 ke kopa re ke re tlotla utlwa attitude na jwang moruti wa ntate Motaung le kgepe ke la 240 buka ke ya pele ya Samuele re se re le kgaolong ya bobedi ke hona mo ntate moruti kgaolo ya bobedi temana re le kgaolong ya bobedi ntate Motaung e re qale temaneng ya boraro re ke re kgalemele attitude
ntate le se ke la hlola ke yona eo le se ke la hlola le bua ka boikgohomoso ntate Motaung a di tšhuti jalo Hey, maina o reng jwalo? o bue ka boikgohomoso le boikantsho a di tšhuti jalo ntate Motaung etsa eka wena ke wena ya betere batho ba bang a se letho jwale lentswe la modimo a le kgalemele le re le se ke la hlola le bua ka boikgohomoso boikgantsho bo seke ba tswa melomong ya lona bo se ke ba tswa melomong ya lona gobane Jehova ke modimo o tsebang mme diketso di lekangwa ke ena mme diketso di lekangwa ke yena ntate Motaung mantswe ana ke mantswe a nna ga rapela re tla ke re tlotla ema ganyane mona re tla gutlela go yena empa ga ala fela tloa gore a tšhuti ena ntate Maina ke kopa o eme mono ke re ho momamedi ngola temana ena fatshe wena ya sebetsang masepaleng wena ya sebetsang mmuso wena ya leng mekgatlong e ka ba mokgatlo wa dipolotiki e ka ba di-NGO e ka ba le dibitsa di-NPO ke kopa le ngole temana ena fatshe le lo e bala hle ke ka o ke emisa ntate Maina ke kopa tshwarelo ke Samuele wa pele kgaolo ke ya bobedi mme temana ke ya boraro ke kopa le tsamaye kore ke Samuele 1 e bitse ka sekgowa Maine ntate Motaung ke 1 Samuel ya ke chapter 2 oh yes temana e nngwe verse ke verse 3 o qetile ntate wa ka kata ntate Motaung ha qeta ho bua jalo ka nako ena a nna o bua shebile ho modimo mpa ha sheba ho modimo fela o tsebe wa rapela mpaneng o bua le batho ba mo potapotileng o tsebe menwa o ile a feta dinthong tse bohloko mpa e ne le bohloko tsona ne le attitude ya ile nga enewa haleluya a tseba nako tse dintate Motaung go na le hore ha re phahama e ba re fa batho ba bang attitude oh yes Nale ona le nako ya hore dintho a di lentle ka lehlakoreng la rona e ba re bona batho ba bang e ka re ka nnete ha se batho attitude a nna a rapela ore le seke la hlola le bua ka boikgohomoso le boikgantsho re bo seke ba tswa melomong ya lona ntate Motaung o fumane motho dinko tsena di beile hodimo oh man molomona o sothila o isitse kwana efe ntate Motaung re ntse re le gona bukeng yona ena go tšala fela ka morao o ese reverse o bo so ya ka leqhepe le ka nkane 239 ke ho yona moruti Maine 239 ntate Motaung gona kgaolong yona ena ya pele ala temane e re ntate Motaung re kale temaneng ya pele o re momamedi a sebo ba le setshwantsho re monna e mong o ne a le teng wa Ramathaime Tsofime wa Thaba ya Ephraim lebitso la hae e le Elkana Mora Jerohame Mora Eleu Mora Tohu Mora Tsufe Moefrate ntate Motaung utlwa monna ena hore na ke monna ya dulang kae ke monna wa Thaba haleluya ke monna wa Thaba ya Ephraim monna ena ke monna ya sekgakgolong amen momamedi ke kopa o e bone ka leihlo la moya hore monna ena ke monna ya ahileng thabeng kapo ke monna ya dulang sebakeng se phahameng empa a dula sebakeng se phahameng ho na le bothata ka tlung ya hae ntate Motaung a re ke re itotobatse ho a kgonahala hore ntlo e be ntle be le hore ka tlung ho na le bothata ba attitude amen ho a kgonahala hore ntlo e be ntlo ya dimilione empa attitude be e theola boleng ai Maine ho a kgonahala ntate Motaung hore ntlo e bonagale e be le thepa kapa finisher ka hare e ntle empa attitude be etsa e ka re ke ya kgale monna wa Thaba ya Ephraim oh yes temana bobedi re o na ena le basadi ba babedi lebitso la e mong e le Anna lebitso la wa bobedi e le Penina
o ne a na le bana a nna yena e ne ile nyopa. Ntate Motaung lebitso lena Penina Ya moruti wa le hlalosa lejwe le letle. lejwe le letle. Ha Lebitso lena Penina le hlalosa lejwe le letle. Ke dumela Elkana itse ha na kopana le yena re lena ke lejwe le letle. Penina Kenyane ha tsebo lejwe lona le letle Ntate Motaung. Ke lejwe lena le attitude. Metsene wa tlwana fela. Kakata Lejwe lona lena le o bona le letle lena le ditshobotsi le dibopeho. Bothata ba lona ke attitude. Jwale ke bele Penina o na le bana. Ana nye le nyopa. ntate Re temana nya boraro bebele re monna eo o ne a ya tloe mo sengwa wa boka se mo sesele sese. ho ya rapela le ho hlabela Jehova wa makgotla silo. Ke mo baraba eli ba babedi Hofni le Phineas E neng e le baprista ba Jehova. Mosael kana ne ngaletsa seshabelo. O ne a nea mosadi wa hae Penina le bara ba hae le baradi ba hae bohle diabo. Temana ya bohlano. Empa o ne a nea a nna seabo sa batho ba babedi hobane o ne a rata a nna le ha Jehova a ne a mmeile nyopa. Ntate Motaung a nna ha sobane le bana. Ei, Empa ke kopare bona attitude ya monna wa hae. hallelujah. Monna wa hae ha ba ya ba yo hlaisa mashabelo. Oh yes. Monna hae o mone a diabo tsa batho ba babedi. Ei, Hobane le hoja a tseba ebile di-gynecologist di hlalositse hore pepi ha iyo. O na ntse a dumela hore molekane wa hae Modimo a ka nna a mo thibolla bana ba ba teng. kakata maile. Jwale a mo neha seabo sa batho ba babedi a ke kopa re ke re bone hore na monna hae ba o etsang. Ntate maile or attitude ya monna hae. Ai Ntate Motaung. O a ntse a tseba hore mosadi eno a ke nyopa empa yena o tswela pele o mo fa diabo tsa batho ba babedi. Ntate Motaung monna sona hobane o na le kgopolo ya hore Modimo tla ba o etsa hantle. Wa bona Ntate Motaung hore monna yo o pata a nna hore a nna ska ba hlaha mpe. Hallelujah. Hobane Penina yena re tla mo utlwa temaneng ya botshelela ha ntsa penya moruti maine o ya kae moruti wa Mosotho. Ntate Motaung Penina ha se le ka yena le hoja e le lejwe le letle. Mama ntate ke ya mabenkeleng jo ke tla tloa ke kwallwa ha ke sa ema benkeleng ayayayayaya maine jwale o etsa jwang jwale ha o hlalosa bebele ka botebo bo bokana mo mamedihle ke ya kopa o ske wa fetwa re tshwarela hanyane re ema benkeleng. Lesedi FM le hae le mofuthu. Tswala pele ntate maine re tla ya hape metsotseng a 20 ka mora hora ya 10. Ntate Motaung Re tjuaka Penina le hoja lebitso la hae le hlalosa lejwe le letle. ya ntate. Ke dumela mohlang Elkana ne nga mo thola re he ka thola lejwe le letle. Ai onar o tshwere a re ke tshwere mona. Are he ka fumana taimane. Ale mo Penina. Jale temana mo tshelela Ntate Motaung utlwana e reng. Mo mamedi re a temaneng ya botshelela ai maine wa tsamaya man. Penina ka maqiti ya hae o ne a mo swabisa haholo e le hore a mmelaetse ka hobane Jehova a mmeile nyopa. Ntate Motaung hopola Penina o na le bana. Ei, Penina a na le bana o na hlotse ka dipolelo tsa hae ka attitude ya hae. A swabisa ngwanena wa motho ya bitswang a nna. emane. A swabisa mo bolela hore a nna ho na le dinako tse ne re ha re o roma ngwana shopong o mo utlwe a tswa Ntate Motaung a ema monyako a re ho itswallwa ke basadi. Ntate Motaung Penina attitude ya hae o tlo mo utlwena o jwang. Re mohlang a boetse morao o bone di le apere mesiena ya bomme ba e aparang ha ba kgutletse morao. A fete pela a nna o molela re dikgwedi se di le kanana ausi.
nna ke lata hape ke santsane ke lo tjheka Emma ntate Motaung Penina mara ke nga le tjhe a re Penina o ne a ntse a mo swabisa jwalo ntate Motaung a ntse a mo swabisa jwalo ka attitude ya hae Anna o ne a lla ke hona a ske a ja ntate Motaung Bibele re ka maqethiana hae ho bolela moruti maine a go swabela ka version ya Mzansi o na khoya scam ntate Motaung a le mobi o bona ha o thwe mosadi ona tseba ho kobisa mosadi eno o nana le digrata tsa dikobiso Penina o nana le PhD ya ho kobisa ka tata o na kobisa mme eno a kobisa o na hlola le society a shuka o tloare nna ke haka ke sa le bona bana ba ka ha re tsebe basadi ba bang a nna ka nako o ntsa thutse efe hey ntate Motaung momamedi a go re bolelle ke mang ya nang le attitude ya kobisang le ha o thotse o ntsa kobisa go re bolelle o ska ba hlahisa bitso la hae re a kopa le nna ga mola Makgulong ke mang Penina ya bophelong ba hao ya tshehang le wena a teka mona o ntsa o kobisa ke mang Penina ena ya sa o rateng attitude ya hae ke ena ha wa mo etsa letho ai ma ntate Motaung sheba temana ya borobong momamedi re a temaneng ya borobong maine a ekakata jwale tsamaya ka bebele Dr. Maine empa mohlomong hobane ho jewe ho nowe silo a nna a tloa moprista Eli a dutse setulong pela monyako wa tabernakel ya Jehova a tla hlokofetse moyeng wa hae a rapela Jehova a ntse a lla ha bohloko ntate Motaung batho ba o bontshang attitude o ska ba bontsha response moruti maine tlo hanyane bua hape ntate Motaung batho ba o bontshang attitude o ska ba bontsha response yes hobane ntho ba batlang ho e bona gore ntho ba e etsang ehlile ya kena ho wena haleluya bona a nna hore o etsa eng yena o ya ka tlung ya modimo o lolla ba re a tloa ntate Motaung a tloa pela Penina ha o hlokale o dule pela batho ba ntate Motaung moruti maine ska ba tjho jwalo ba se leveleng ya hao ba na le attitude haleluya a tloa a nna a ikela ka tlung ya Jehova oh yes ntate Motaung metsotso e se le 20 ka mora hora ya 10 re tshwanetse re papatsong hona le re yang ho yena hape re ke tle ke tshware hanyane fela wena ntate Maine re tsebe ho ya a papatsong ke ne se bile ke sa bone Maine ha ne se ka wena e ka be ke fitile re ke tle ke ye papatsong Lesedi FM le tswile maemong a bobedi ho Daily Sun Readers Choice Awards re le Lesedi FM re leboha ha o re voutetse Lesedi FM ke molelwa tswela pele moruti Maine ntate Motaung ke shebile nako mo e leng teng hobane re tshepisitse metsotso e mele e meng e supileng ha ntate wa ka jwale le nna ke dutse yona metsotsong yona eo e supileng moruti hle dintho tsa nna tsa ba jwalo ntate Motaung a nna a ya ho modimo Allah moprista ba re ho yena mosadi o tlana beine ho loka ntate Motaung mpaneng a mo arabela re ke mpa ke le mosadi ya pelo bohloko ya tshola moya wa hae pela Jehova amen ntate Motaung re se ke kopa re ke re theotheohe hanyane re ye temaneng ya 20 re se re le kapela 240 ke a jwale temaneng ya 20 ntate moruti Maine ha isa ntate Motaung e tshwara hona mo wa bona attitude nyane ya hao wa bona attitude ntate Motaung ha e tsebe o tshwara nako a ehle ke kopa ho bolella nnete attitude ha e tsebe o tshwara dipunyeletso tsa yena yo na le attitude ratano le yena attitude ha e tsebe o tshwara nako ha e tsebe o tshwara nako ai bebele re ha isa a ke re bebele re jwetse tsore a nna ke nyopa o tswana e sereng bebele a nna a emula modimo wa ka a emola mme a tswala moshemane
mme a tswala moshimane a mo rea lebitso la Samuele, Modimo o utlwile. ka hore ke mo kopile ho Jehova. Ke mo kopile ho Jehova. Ntate Motau ba ba Penina da hana na attitude na le leveleng ya Samuele. Ha Ona le siyo. Attitude ya hae ha ke ba ya sebetsa bana Samuele ke nga ile nga tlotsa morena Davida. maina o reng jwale? Yena Samuele yena ntate Motau ile ya ba mo ahlodi hape. Yena Samuele yena yo mai batho ba ne ba na le attitude Penina ana le attitude khahlano le yena ntate Motau le ke re sie Penina hona mona. Hey! O motlile ha rapela kgaolong ya bobedi o reng anna ha rapela sa re le skela sona le bua ka boikgomoso Le ka boikgantsho. Modimo tseba ntate Motau Modimo tseba o kwala melomo ya batho ba na le attitude. Hle, amen. Bulela nnete Modimo ye re mo sebeletsang ha a batle attitude ba tla pelo e ikokobeditseng. O batla pelo e ikokobeditseng hona le mohlankileng ka mo utlwa bua bukeng ya Isaiah ke ahile ngalong ye phame le ya robeileng pelo. Ntate Motau a re ke re late motho e mo bane metsotso e meleng e supileng re tshwanetse re bue ka taba e ntjha. Moruti wa ka. Jone re lata ye monna jone yena ha isale mosadi jone re lata monna Maine yana le attitude ntate Motau ntwena ha yetswe gore ha ina bong attitude ha ina gender. Oh yes. Ke phela le nakong eo ntate Motau o fumana gore le batho ba bontate re na le attitude Enkganjwang. a ke bolela gore batho mme ba bopetswe attitude mmamedi nkutlwe ke re attitude ha ina bong ha ina gender. Ka tata maina ha re tsamaye. Bitona ena ntate Motau le lekanya ya utlwang bopumo kapa ya utlwang seine. Re ya o kae? Re bukeng ya bobedi ya Samuele ha ona mo ke yang na le lena le tlabele fela re ntse re dutse mona. Maina ntse re tsamaya ka Samuele fela. Re dutse Samuele fela ha ona mo re yang teng ntate Motau. Yena Samuele a ileng a tswalwa ke Anna ya neng a tshewa a sejwa Penina bua ka yena ka mo a ratang ka teng. A re dule ho yena re mathele yena ntate Motau. Re mathale yena re a o Samuele bobedi. 286 le kape ke 286. 286 ke fihlile moruti maine. 2 Samuel chapter 19. Ntate Motau hona le monna bitso la hae ke Shimei. Shimei ye o hlalosa ya utlwang bopumo. Ya utlwang bopumo. Kore ha o note ya ratang seine ho lo bolelwa ka ena. Hallelujah. Ntate Motau mona mo re tlotla bala teng o sa tseba hore Absalom o penehetse ntata. Amen. Eleng Davida ho na le bana ba nahanang ba ka thola dihlonolo ba penehetse batswadi ba bona. Ngwana ne le attitude ya rwa ke ntata ya etseng a nahane lentswe la Modimo le itse hlompha mmao le ntata. O re matsatsi a wa hlana fane lefatshe leo le newang ke Jehova. Amen. Monana ne le mo Benjamin ntate Motau re nka temane ya 16. Ate moruti ke ho yona Shimei Moragera mo Benjamini wa Bahurime a phakisa a ya le batho ba ruta ho kgatlhanyetsa morena Davida. Ntate Motau re sore le pele moruti maine kenya reverse re tlo khutlela ho yena e re mo nke morao kwana ntate Motau ho chapter 17 abore re mo nke mo ho chapter 16 1 6 re mo nke mo chapter 16 re mo nke mo ntate Motau re tlo thewa le re qale temane ya bohlano e re ke bona Davida fitla Bahurime. Davida fitla Bahurime a bona ho etswa teng monna wa lesika la ntlo ya Saule lebitso la ene le Shimei Moragera a tla a ntse a rohakana. Hela ga ke lutlwe e bontate moruti ga ke lutlwe man o tlantsa rohakana e bathong o rakela Davida jwale yo o tlantsa rohakana. Hela ntate Motau wa tsona le batho ba ka rohakang ba soka ba o bona le ho bona.
motho wa bana le attitude a sa tsebe le o tseba hore na o hlahetse ho kae o hotse jwang o phetse jwang ntate Motaung a hlantse o ratana setse ka metsotso e mmedi fela Bibele a betsa Dafita ka majwe a betsa Dafita ka majwe le bahlanka bohle ba morena Dafita le setjhaba sohle le bahale bohle ba tsamang ho le letona lo le letshehadi la morena Shimeya rwakana re tloa motho ya madi motho wa biliane hlano sa fatane moruti wa ka ke mana re robedi re Jehova busetse ho wena madi ohle a ntlo ya Saule eo e nketse morena tulong tsa hae Jehova o neile morahao Absalome mmuso mme bona o tshwasitswe ke bobe ba hao etswe o le motho ya madi wa tseba wa kobisa bana Absalome o kgahlano le ntatae o ya kobisa wa kobisa o fitla wa ka Dafita temana bongobong attitude he ntate Motaung attitude o skanyana hona le batla itholela hona le batla ke ba itholela uka verse 9 na ire ibile Abishai moratse ruja o re ho morena anantsa eo e shwileng e o rwakela morena mongaka ntsa o tla kopana thakatsa ka attitude oh yes wa bona hona ba ntseng ba ikokobeditse hona le bo Abishai yena o sheba go ntja ema e shwileng banna go ha only to ntja e shwileng wena o tla ka attitude ntja e shwileng ntate Motaung o kana hore o bolela morena ntona ke ntja e shwileng re morena ntja ena e shwile hle ntumelle fela ke khaole hlo ka attitude-nyane na yona e nkgang utlwa Abishai o re momamedi o re ntumelle ke mo khaole hloho ntumelle Dafita ke khaole ntja ena hloho ntate Motaung Abishai hana o ra ho no ke mothana sena na kwa attitude o no bolella Abishai Dafita ena o ntsa ikokobeditse Dafita o sa bua mantswe na temaneng ya borobong temaneng ya leshome hore ke na le tara e fele lona ba ra ba tserutsha kanne a rwakane o tlwela nna rwaka ha ona mo ke khephuile ntate ka lebitso la morena Jesu hanne ba rwakane ha ona mo re tla be re khephuwe teng empa re thuse re ba rapelle re ba hlaise ho wena re se ra ba kwatela empa re ba rapella hore mohau wa hao o ba tjhabele ntate re thuse re be le pelo ya hao re be le attitude ya morena Jesu re ya leboha ntate ka lebitso la morena Jesu Kriste amen amen ntate moruti maina ha wa qeta ntate maina re tswela pele qeta ntate ha wa qeta re tswela pele bekeng ke tla jwale o tsama ka bibele ena o jwale o ishapa flenter re tswela pele bekeng ke tla momameding kinele ka nnete matsometsing yei ke ba se ke tlo ya ho moruti ditshaba hona jwale re tla tswela pele le ntate maine bekeng e tlang ke a le ba mofokeng e motle a re fe modimo sebaka e mosebetsi amen lenaneo lena o ka ithekela lona momamedi Lesedi FM le hae le mofuthu